Allo, mmeteleza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Kila mgeza tusani imana. Aya kure muradi noko tusira. Wana ari mani sako. Allo. Kino kambe mboye umwabo chacha kana mramutse vrema. Babona karamutse sa. Nza. Yomana. Na umufasha wiye. Mwalimu, umeze neza? Yega abantu bicara muri platform bafise amashanse menshi. Nene ubona ari inyuma nota. Basha mwabewe cyane. Nantemwe Yesu nashimwe. Ujijambo ry'Imana rivuga ngo nimukamira ibihoretse. Sibyo? Mugabo mubugi ari kuri comptoir usanga hasiga amafana gusa. Kweli. Tumvikane ko abakristo babaye bake cyane. Mugabo kenshi zotorana abantu barimo matara. Kiro gende baboneka mu maso. Gusa bakera barababona. Umuntu wa kera amitaro acha kugura mu maso baramenga na kazombi. Mugabo usanga amaso yera cyane. Ugasanga iminwa yabo mega bisizera pero yakanda. Mugabo abubu ushaka babona. Urashaka ufise umushiri wawe amwe tabi ntubimenye. Cyangwa umwana wawe amwe tabi ntubimenye. Ngiyanda bambaga ama example abiri. Uzomya kumubwije muri equipe abantu baromoke. Uzobona ugamera ambira atanga kujya majojo mu muntu ayikaruza. Uzobona cyakabi imbombo y'inkorora izokwama mu kanwa. Mugabo umwana w'ikibiri ibyo byose ntibitoba. Umwana w'ikibiri ngo yocoba gute? Uko nta mufuke wumva. Ikiri cyo gusa uzomumenyera ko ni mvugo gusa. Mubuzo uri muhira uri mama umwana wawe atoza. Mere bye wajari. Ufata iyi mvugo kubera yatamwe kuvuga ngo yibye amafaranga nawe niwo muntu wa mbere azokwitanganiza. Ngo mere ngo kandi mwe mwamume ditajeyo guje mukaya genda bafira manje nabafira. Niwo muntu wa mbere uzasanga afise imvugo ihari. Kandi ndakunda n'abahungu bamwe itabi urumogi. Abahungu bamwe urumogi baba ari seriye gose. Ashaka gusaba umukobwa avuga ati sheri impa. Sheri impa. Sheri guhiki ikinyejipo. Ntaje ku ruhande. Agati mikinyejipo. Arapronounce ati mikinyejipo. Je impamvu ibintu by'itabi ndayivuga vraiment kinaba muco maji mabesha. Abamara gahibe. Naranyoye itabi, ewa itabi randenga muko umunsi ndariheba. Numusi narinyoye icajyama ahantu base nabinginze. Ubwenge bwaragiye bucamushira ahandi hantu je ntazi. Wewe wibaze ahantu haruta Dubai. Ahantu haruta ahantu hose uzigabwise. Sanga hariho abashinwa, abarabu, abantu bose batandukanye. Kandi abantu kibavuga ururimi rumwe. Barajya ururimi rumwe biravuga ati risha paka shekere. Twese tutwaye turiye n'umuhinda araza risha poko shekere. Twarumvikana. Rero jewe nageze ndabwatana ahantu ndi nihe. Rero nambaye itaburiya yisa. Muganje ndabura neza ko hano ari mu ijuru. Ndabati nageze mu ijuru n'umugi waganye mu ijuru n'ukuri. Ndakurahiye. Kandi umwose yarafise ikintu akora. Jewe kwema narasefa. Naramuservere mu ijuru. Narasefa. Jewe mugati namba ari mu ijuru ngira ntembere ndabibasikara tukumubona mu ijuru. Ndiko ndatembera icambona Mandela na Gaddafi yakwake ni karata. Tabwate kumbe biseriye ndi miju egice baramutse atirisha paka shekeya abane nenda babwiye ngo murakomeye mwari mu Afrika abarundi leta bisakana twisangije kumva yuko umuntu ushaka kumubwira ko akomeye kandi zikari miju ibaze kubwira umuntu kurakomeye hari amajya mu buzima dukoresha amaformire ugashaka ukabona nk'umuntu avuye kwishira yambaye uniform uvuye kwishira ngo kanani akandi ubona ko avuye kwishura Jenda kwa tereka mbandani rugendo
manze visite yareba siko nobona umurundi basibaye mw'ijuru no kuki ndiko ndagenda cyamura na Bobo Mare mw'ijuru ndaheze na bya biterede umva kujya nyene mu mura mugabe tabe yarayiheze ndagatikana mwikawushi bashe ndabigize umuntu sai karanyu akomera amashi umuntu abonye mw'ijuru mukomera amashi pese ruwi bagasora amashi mesi bashe ndabarahiye bagasore ndamubonye navuze ati ngaho Imana kweri ramfashije aha ngenda muyagise mu Kirundi icyo ndagenda bagasore sawa ubwo nyene ibintu byarahindutse mw'ijuru numva amabombe ngo pa 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 bagasore cyangwa ati ica kashekerekera ngo mvuganye n'ibintu urimi tuvugamo no uhindure kumbe mw'ijuru uhinduye biragora jaja wose jaja ni sawa shara ndakupa na wano sana nifana na nda baramutse urakora pero matujya tuntu nuko abana tujya tuntu korako tujyohe abantu batagira amenyo nkanje turaryoshe cyane basi narigeze numva ko barakurikira narigeze bane narigeze okay shara abantu bakina filme rero bafise inyinshi ziri en direct sinzi ko murayibona ijuru sinabeshe ijuru ryaranyoheye ndabonye kwa gasore bati aha Imana ishimwe ndamuhamagara arambye ati none wewe ndakubaza niwe wambaye yacyambye ngo ni wambaye ikoti ya rusufa umva nabyo ko nambaye taburiya nziza ndabaza ati iyi koti nambaye ni ya Satani ati yo niyo Satani yambara ataragoroka mu kuzimu tiyone acambye ati kana ufise amahirwe make yo kuguma ngaha mu ijuru timana yanje ndapfuye ubwo nyine acese ubwenge inyuma nibuka ya mirongo muri bire basha nibuka za connection za limited niyumvira abakobwa badutwaye imitima ndababara nukuvuga ati jewe kwa gasore ndagusabye umbwire nijyahe banga nokoresha kugira sizove ngaha mw'ijuru ati ntuzogira ishari timurakoze cyane tindakubaza nene ko iti Bobo Mare namubonye mw'ijuru Bobo Mare nari nzi kwisi ari umuntu wa mbere anywa urumogi kubera yageze mw'ijuru acambwira ngo yareka ngo kwabaje ni ngaha mw'ijuru ngo nagiye ngo suko ntacumuye kinaracumuye ati nuko gusa ibyiza byabaye byinshi ibicumuro bibabiki rero Imana nayifata ibicumuro ibyiza wakoze kugwiza n'ibyana siri ibicumuro wakoze umva ututora pourcentage wewe uba muri ko 0.7 cyana bazati none kwa gaso wagoye kuri ko cyabira banaguye kuri 50 ndavuga ati byabende birakomeye jewe sinagaruka cyane cyengenda kuja muri sale hari sale yo mw'ijuru twarabamo ibyaha biko birakorerwa ku isi ukabona ntabwo akurusha umwanya uko urashona umuntu uko atindore cyane amabuye cyane ukabona ntabwo wapifese wana hari amwe usanga mega sinzi ukumva mega wabuza wapi kera y'amasaha carangira naho cyo gusereva sanga baruka bamataye baragindire kuri sale do manje ndabashirija ba Yakobo bashatse ishambo na Petero bugati nga Petero tegereza kukubaza kuko afise ibibazo bishaka kukubaza no kuri Petero ndakubaza igihe wihakana Yesu hajya imoko ibize gatatu byari bimeze gute reka ati hajya natso kumwihakana itarana bikati hajya bagira banafyete kabaye bagira banyiki icyo namubaza ati none hajya aho bakubwira yuko Yesu yazutse urubuye rwavuye go kumva byari biki unone ngo uweze bakijye ngo twigira ngo twarizera abagore nibaza umva ni bamare bamwe ati Petero byemere oya mujye ngo sone kwitira abagore ngo kuko mugiye kuraba na Samusoni ngo yazize umugore allo jewe ikintu cyambere Isirayeli isahani imwe yinjya ndavuga ati none isahani ni yandi bacha sindababeshe iyo sahani yari ya Yuda urabona Yuda ate narumvishije inzigo numva menga no mundiga n'ibizingire yagushiye cyo mafaranga 30 nacenda gufata mwitosi ati urakomeye umuvugo gushe Yesu bagasore yarambye ati wa muhungu ntutugira inzigo mw'ijuru sindababeshe nasanze njyane mu cyumba ngaho kwisi ndi papa mu zuru no mu gutwi ndavuga ati none ndabati mwana njyane ni he gusa rero nuze gatoyi numva abantu bakubarira hanze macumi twamukunda ndavuga ati kumbe napfuye kumbe iminsi namaze mw'ijuru niyo minsi namaze ndyamye hasi kwisi ati nabwo turi napfuye
akadundura rero haci haza abantu mu cyumba ngo kubeki ngo kuri kuma kwece gusanduku ntoya ngo byagenze gute kuko umuntu wari kumacumi bafise amakuru maremare gusigurema nk'ubibona ndavuga ati kumbe rero napfuye icyano bambwiye ngoya uri karenda kwere twebwe turi babiri ngo kubera ko ari muremure ngo tumuvunagura amaguru mu kumuhamba nanjye ugatimana numye ngati muvunagure mama himbiri muvunagure Jesi ndabeshe sinzi ko inyama iri kabamotera hiyo inyama iri kabamotera nukuri rero inyama iri kabamotera kandi ihavura ivayo murabico mwumfasha nubwo mundame nikidayimoni muko muraraba ega itabi nubwo ryangiranye mwijuru nasanze kunywa itabi no kugira iki twese nasanze ari fagusa impamvu nabwo igiko inyama iri kabamotera jewe inyama iri kabamotera ndayimagina ko ndayiriye kuko umunsi umwe ndibuka ndi mutoyi narivye inyama 4 muyomba carafata muyomba bwati nukuri kwimana uhumure sindakurega wihangane nukuri ndabati muyomba merci beaucoup nonyana nakimubwiye tukora navyo mvuga azi kintu yakoze naciye vuga ati okay urakoze cyane cyenda maseke bire agenda ku kabare agiye ku kabare mere mwijoro acaraza ninde yinyama jewe ati mama jura bizi jewe ko kinakora mu isafuri ati macumbi wenda kwizeye bro aho nye tuwe turaharira nubona muyomba caraza jewe umuntu ari inyama ndamuzi umuntu ari inyama je ndamuzi nanje gatuma ati basha ndapfuye ati ariko jewe sindamuvuga ndabati mani siwe ngana mvuga kwe achavuga macho reka kugumunda ntugire ikibazo jewe ndazaho kubikira sindabivuga alo murakoze cyane nitwa Macumi no komite ndasivuga